haray ko urgent haray on fo moɗon on torama sakitugol yewtere nden moƴƴa noon ko wona seeɗa eto ɗon noon hande hewta Bawuri, hande hewta Ousou Falima, hande hewta Bassir Diallo, hande hewta jibinande Fouta fou wano ɓe wonɓe gollidude CNRD fou jibinande Fouta nden fou ɓe wonɓe ton fewndo ɗo e ɓe faalaɓe tawtude yoɓe hendo message on, c'est très important. Iɗon andi ɓe ko CNT ko Dansa Kuruma lammina ɗon ɓe hollituno e samedi wondema nanno hecciti hanki ɗum miɗo waɗi yewtere komi inni wondema ɓe propose nayi Mamadi Doumbouya constitution nouvelle constitution maɓɓe on e samedi ko honɗum noon sakkiti ɓe change no ñalanden ko hombo change ñalanden ko CNRD on hari koko palais du peuple hari ɓe wakkili hari ɓe etti Dansa Kuruma no eɓɓi mobilisugol mouvement de soutien ji ɗin fop waɗa mobilisation molanaɗo fi yo wonu ko unité nationale c'est à dire ko laggine fof woni haldi fotti fi yo o constitution ɗo ɗen validé donc honɗum kadi woni ko woni curieux ko ngalɗini c'est à dire ngal tumbodiral ɗon changea watta e liyogo CNRD on tigi changé andini ɓe ko hanki e alkamisa ɓe wawayno tumbodirde ɓe tumbodiri fi honɗo présentugol Mamadi Doumbouya e conseiller ɓe ɓen ko CNT ton manam kamɓe golloɓe CNT on sadi ko inna constitution ko ton moƴƴina valida ko ton yewta fi mum han fetta ko ɓen ɗon kadi wona présentede ko fottete ko présentation hanki on faami on andi ɗon on déjà jamfa waɗi ɗon kamɓe wonɓe ko CNT ɓen kamɓe nodditaɗa kadi fi yoɓe hollide on andi ça veut dire que kamɓe ɓe anda ko fewni nder ton ok Dansa Kuruma e CNRD on e yimɓe wonɓe gollande CNT on par ce que na laggine ɓe woni e gollande yimɓe jonnaɓe mbuuɗi fi yo wiw hihi kala ko wiya hihi kala ko Dansa Kuruma wuli o inna hihi par ce que yiɓe jonna mbuuɗi onon yewɓe hajju tawanoɓe ko CNT fof yewɓe hajju hikka on yeehi hajju mere par ce que on yeehi hajju o fi janfagol leydi mon ndi on fopp moɗon on woni yimɓe fuyanteɓe hajju mon ngun ngu jaɓaka fi honɗum ko Allah woni goto Doumbouya wona Allah CNRD wona Allah on acciti valeur ji mon ɗin fof on acciti dina mon kan on jokki penale e janfa kala hajjoyɗo e hoore ɗum ɗo koye penade o hajjoyi par ce que janfagol leydi ndin fou par ce que iɗon andi ko wona waɗede ko CNT ton kon ko fenade ko fi yo Mamadi Doumbouya luttu ko laamu à vie on andi Dansa Kuruma arno France ɗo présentugol avant projet ɗum ɗon ɗo ɓe ridiculisa ɗo ko sal ɗo ɓe ridiculisa ɗo ɗum ɗon feƴƴi o yiltita hari ko eɓɓi ko waɗgol tournée international ko feƴƴinno France ɗo ko yoni ket ɓe hooti awa noon laggine ton kadi ɓe yeehi ko village ji ɓe yeehi ko région ji fou woyɓe présentude avant projet ɓe yaadi e yimɓe woloɓe e Pular Maninka e Soso ɓe haalani yimɓe ɓen fof e leƴƴi ɗin fou hay goto wolananoka wondema si tawi ko fenade ko min e wolde ɗo kon yoɓe yaltuɓe wolana on non jentitiɓe ɓen fop on nanuno no inne hande kadi joni na duuɓi joyi ko duuɓi jeeɗiɗi on nanuno hiɓe inna wondema si tawi hawri on tigi laamike no wawi wattude manda ɗiɗo manda tati manda nayyi manda jowi manda jeego manda jeeɗiɗi manda sappo on nanuno on tigi no wawi renouvelude en tant que no wuuri a vie ɗum on wowlanano ɗum awa ko fiyon andu koye janfaɓe woni awa haray noon Mamadi Doumbouya ari itti Alpha Condé fi Alpha Condé no forti troisiéme mandat joni kanko o hari noon kadi ko duuɓi joyi joni kanko ari o waɗanama duuɓi jeeɗiɗi o innama kadi haray so laamike kadi haray mo wawi renouvelude en tant que mo wuuri awa haray naɓane ha Bawuri hendo o message andi no Bawuri o tawama e janfiɓe lagine ɓen par ce que Bawuri no andi ɗum ɗo ko janfa molanaka himo andi ko men daranino men fo Alpha Condé ɗon Ousou Falima yeetemo onon jokkuɓe Ousou Falima ɓen fo gilande ma ɗo son jokki Ousou Falima on naati ko nder gayka hande kadi haray ko heddi ko sokugol na do fi wondema ko ombugol tun ko sokorgol par ce que hande kadi haray on ala yaltirgal par ce que ɓe fop koye janfa ɓe woni Bassir Diallo en fop no tawa e ka janfa ɗon
aw haray ko teddungal e moɗon ɗum ɗo noon ina ɓeeɗo tun ko woni ko fiiɓe Fuuta ɓen ɓay ko ngal ɗengal ɗo mi woni yewtude ko onon mi woni présentude nde yewtere ɗo onon jeeyaɓe Fuuta ɓen mais c'est valable pour les Bogola Haba forêt, c'est valable pour tous les ressortissants du forêt, c'est valable pour tous les ressortissants Basse-Côte. Est-ce qu'on famille? Mais kono ɗo mi waɗi spécialement moyen Fuuta haaloɓe ka haala ɗo awa ko yon andu ko mi wiiri urgent ko yon andu jamfa ko ɓe eɓɓi kan ɗum ɗo noon menen men andino ɗum ɗo neeɓi ko woni meɗen yeetade o yon wattan hila yon accu ko ɗi soutien ji ɗi wonɗon wadde ɗo fof ko fi lorritagol on cukkitoto woni min yeetike on min yeetike on min yeetike on min yeetike on min ronkali han hande meɗen cukki ko honɗum haɗi min ronka par ce que jokkuɗo gonga ronkata jogiiɗo gonga ronkata jogiiɗo gonga haɓata ko fenande lannata gonga lannata ko ɗum waɗi ko jogiiɗo gonga ronkata ko wowla jogiiɗo gonga fowtata ko ronkata ko yewta jama on ko fenowo yata ha nyande go tawalanni awa Bawuri o arno o tawi déjà Mohamed Biavogi on wonno premier ministre e fi CNRD RCNRD on ko yewno ha o daari o tawi ɓeɗo ko jamfunteɓe o acciti ɓe o eti han o sorti ko hombo wonno deuxième ko oya ko Bernard Gomu yehi handari tawi ko ma refusa parce que ko eɓɓa kon koko tiiɗi awa ko sifa ko ona waɗede ɗo ko Bawuri woni jaɓande ɓe fof Bawuri noon ñande noma premier ministre ko prêti serment o huɗani CNRD o jamfotako ɓe awa ko lagine o desidi jamfagol hina CNRD himo woɗɗi jamfagol CNRD awa onon jeyduɓe e Bawuri yeetemo o perdi yeetemo o ala yaltirgal Mamadi Doumbouya ko haɓɓeteɗo si tawi mo juuti balɗe sina ɗum ko ton o luttata hay goto non yata waɗa rébellion fi arangol mo ko ɓe o jooɗodi ɓen tigi haɓɓata mo ɗum ko teddungal e moɗon voilà si tawi on henana on hiyay Bawuri si tawi hawri a jooɗike ɗo a validi sifa ɗe penale ɗo a validi sifa ɗe penale ɗo a validi sifa ka jamfa ɗo wallahi billahi a hiray ɗum a ninsay onon wonɓe ɓiɓɓe Bawuri ɓen yeete baabe mon yo yaltu e ngal ɗo baabe mon tawama e jamfagol lagine onon jeyduɓe e Ousmane Gawal yeete baabe mon yo yaltu e ngal ɗo baabe mon tawama e jamfiɓe lagine ɓen jamfa luggu kanon on yaltoyta few e muɗum awa haray an Bawuri mi nani ko wiiɗa wondema plus de 6 millions de Guinéens recensike ɗum ɗo kadi ko tarda voilà miɗo wawi sa ɓeydude ɗon bi gourde parce que no tiiɗi nde ɗo fenande no tiiɗi voilà ɗum ɗo noon lagine hande fopp no reni no wone recenserede noon ko sélective kono ɓe faalira woɓe woni waɗirde nokkeli go carte consulaire no recensude nokkeli go ɓe ƴettata nokkeli go ko extrait de naissance nokkeli go ko jugement supplétif nokki aynnayi ko leyɗe sappo hawtidira no waɗede recensement e leydi wotiri ko fi leydi wotiri wona me kono aynnayi ko aynnayi ma ambassade ji ɗin fof ina Guinée ɓe représenté awa haray ɗum ɗo fof ko andingol on wondema soɓe jokkaka ko maire jokka ɗum ɗo fof koko fuɗɗitede onon sikkuɓe wondema o recensement ɗo ɗen ɗum ɗo goɗɗo no haaja e ɗum ɗo wawata ittude goɗɗo wonde Guinéen ko onon CNRD bandiji yandanɗa hoorema ni hande sabu moɗon sariya ala lagine fewdo ko yewteten ɗo hande sariya ala lagine sabu ko ɓe nangi maître Mohamed Traoré kon ɓe yehi ko makko 2 heures du matin ɓe agressé mo hande lagine fop mi inni on sariya ala ñawetenoɓe ɓen fof no suspenda par ce que grève no waɗa aw ko teddungal e meɗen nani ko ɗon lagine fewndi onon sikkuɓe wondema hino heeɓi victoire fi Alaji Sellu no yehi recensagol ɓe sali awa ko wirtugol ɓe non ɓurtugol ɓe wirtude naɓuno Alaji Sellu ko ɗum waɗi si ɓe yaadi e huissier o constati o waɗi PV ji makko ɗin o andini aduna Allah fof ko hombo woni CNRD confirmi ko Alaji Sellu dénoncé no kon fof citoyen jo e bajjo doit ka refusanede recensement kono ɓay ɓe ala hakkil ɓe ala faamu ko bandi ko criminel ko ɗum waɗi si ɓe waɗi sifa ko ɓe waɗi ɗo kon avec aucun écrit hay nokku windaka fof koye téléphone bandiyagal mais kono Allah waɗi hakkil e faamu gollirama donc haray musidɓe an mi arno tun urgence dénoncegol ɗum ɗo ɗen naɓane Fouta Diallo fof naɓane Bawuri naɓane Ousou Falima naɓane Bassir Diallo en naɓane kala wonduɗo e CNRD heddi ɓen fof fokkituɓe e jooɗiɓe ton jami kise meɗen